Inggih ian baosang raris pidabdab sang sani ngelarang yadnyu mangde presida punika mapari solah ngutamayang dharma sadune sekancan pidabdab ngutamayang dharma sadune punika mangde katiwakang ring sekancan sarwa maurip iriki ring jagate ya nawenten asu silih sinunggil punika rikalone nglarang yadnyu ian prade wenten asu sane ngelincak ring genah mayadnyu sampun nangepi san ian prade wenten cicing sane ngelincak ring genah sang nangun yadnyu nenten kedadosang tan kalugra punika nimpugen utawi nyakcak asune punika pun sareng ngeras titiang napi mawinan tan kedadosang punika nyakcak cicing rikalone cicing punika wenten ring genah mayadnyu riantukan cicinge punika wantah nyarengin ngeras titiang yadnyu ne asa punika pikenoh nyane mangendo siado
manten nyane sideraris yadnyone punika memargi antar sidaning don dan wenten punika kapiambengan dur sideraris yadnyone punika numus ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Lian ring punika pikenoh nyane wantah nike angin nulak saluwiring pemastu Ratu Patut nangon wali nanging ketuah mule kepatutan sudarmaning punika ratu nangun yadnya Praya Seto Wastan yadanya yadnyone punika boyo wenten lian sane kasinanggah yadnya pemarisuda yadnya pembersihan jagat pemerayas cita nika kasengguh niki awentan puteran mami nah raris puniki wenten pianak titiang boyo lian sane mepesengan Resi Somosrawa ratu maparap Resi Somosrawa Resi Somosrawa punika boyo lian kepatutane wantah kanggen titiang pianak putran titiang punika ipun jagi yang ia dengan gue setia
Mantah Resi Somo Srawa puniki jagi kapituduh titiang mangda sida ngenterang yadnyani ratune rikala kemargiang ratu. Siraken tingkep. Yes.